بله تماشاوان نیجا وکه هندزانن مد دستپیکا بولتنی دجی گوت سبه روژا چهارشنبه آنگو 13 نیسان 2016 البجارتنین پارلمانا سوریه تینه انجام دان بریار ساعت 7 صبح پروسه دنگدان دست پی بکه و حتی هفته ایوارا همان روژه بداوی ببه اف دویمین البجارتنین پارلمانا سوریه نه دما کریزا وی ولاتی ده لگوری تخمینان به تنه جسدی سیه روبری آخا سوریه دبن کنترل حکومت سوریه ده و هالبجارتن تنه لوان دوران بین انجام دان که دبن کنترل حکومت دنه جبو که هم هنک آمار و زانیاریان ده درباره وان هالبجارتنان ده جواره پیشکش بکن ما ویدیو بولک آماده کریه مبهوره ببینن که پروسه هالبجارتنه و بچه آواهی لسوریه بریوه بچه بله هالبجارتنین پارلمانتو ایما گوت سبه 13 چاران 2016 و بریوه بچن لگوری آمارین فرمیین حکومت سوریه 11341 کسی خوشبوی خلانو یا پارلمان سوریه بربجار کرنه خو کاندید کرنه جبوکو بشتاری وان هالبجارتنان ببن پارلمان سوریه جد سدو پنجی کرسیان پکته جوان کرسیان جسدی پنجی جبوی چینا کارکر و جوتکاران تینه ترخان کرن و جسدی پنجی ج چینن مایی ین جواکی را تینه ترخان کرن. بله سوریه لسر بازده بازنین هلبجارتن دابشکریه جوان 14 جه پارزگهین سوریه نه و گندوارین حلب جی دوان هلبجارتنان ده وکه بازنه کی جدا ته حساب کرن. هر دو پارێزگەهێن ئیدلب و ڕەقا بە تەواهیش دەستی حکوومەتە سووریە هاتنە دەرخستن لەو ماژی وێ هەلبژارتن لە هەردوو پارێزگەهان نەیەنە ئەنجامدان لە هەر سێزدە بازنên دنجی وێ هەلبژارتن لە دەڤەرên dibin destilata hikûmetê de bêne encamdan cihên ku ne dibin destilata hikûmetê de bin derveyî hilbijartinan dimînin. Li Rojavayê Kurdistanê wê bi çi awahî be li wir jî rêveberiya Xweser û her wiha ene kesê jî hilbijartin boykot kirine beşdarî hilbijartinan nabin wê hilbijartin li hinek taxên bajarê Qamişlo û Hesekê bêne encamdan ku dibin kontrola hêzên hikûmetê û milîsên girêdayî hikûmetê de ne. Deverên dibin kontrola hêzên opozîsyona Sûriyê de û her wiha yên dibin kontrola Daeş û Nusra de beşdarî hilbijartinan nabin weke Rojavayê Kurdistanê. Yekem destilata yasayî li Sûriyê di sala 1919 de di serdema şahnişîna Sûrî de bi navê Kongreya Sûriya Giştî hate damezrandin û ew kongre ji 85 endaman pêk dihat di sala 1919 de. Dawîtirîn hilbijartinên Parlamena Sûriyê roja heftê gulana 2012 hatibûne encamdan ew jî yekemîn hilbijartinên Parlamena Sûriyê bûn di dema krîza Sûriyê de ev ê sibe wê duwemîn bin. Li gorî yasaya hilbijartinan bangeşeya hilbijartinan 5 Nîsanê dest pê kir û heta 12 Nîsanê ango îro berdewam kir. Îro dawîl bangeşeyê hat êdî di derbarê hilbijartinan de tu daxuyanî nayindan qedexeye bangeşe jî were kirin. Hilbijartinên vê xulê li gorî yasaya serrastkirî ya sala 2014 wê li Sûriyê bêne encamdan.